For today's video mga katil, magtaod tag porma sa itong haligi para itong mabuhusan. Ligpong ko na. Ay, kanila'y kulang oh. Kanila'y kulang. Ay gahapon, kana nabuhusan na. Buhusan na gahapon. Tapos, harapod. Isa. Buhusan na. Ano? O gani. Sulit kayo. Sige, kana lang, salamat. This. For today's video mga katil, magtaod tag porma sa itong haligi para itong mabuhusan. Ligpong ko na. Ay, kanila'y kulang oh. Kanila'y kulang. Ay gahapon, kana nabuhusan na. Buhusan na gahapon. Tapos, harapod. Isa. Buhusan na. Ano? O gani. Sulit kayo. Sige, kana lang, salamat. This.